Kabula District PYD Music Committee Chairman Evansi Lalruatsanga adinga ti chuan zona tlem te kan han zo tanga he music festival kan buat sahi enge I hmudan le cha iti dan te kha ti zel ta kai nga yem ti khamin han shil thayem ole lom ome hey no Mizoram District PYD tahian music festival kan manga kumsang hi som hi pani a ti chuan kan festival man hi kumdanga kan ti ngai lo angin scholarship khopuya kan ti a kumdanga hian chuan aizol khopuya lir kan ti a amaro chu tun tum hi hei scholarship khopuya avoi khanan kanan ti china a lok thak le in ka hiatin lo thleng tu scholarship pastor bial thumte venglai bial te diakon bial te le scholarship rank te kon bial te an tho ho na tha a anin buat sai na tha a min lo don sona chungsa nga hian kan lom le maya anin buat sai na saboka ten anin buat sai na wangin hei kan hun te po hi kan program te po kan lo tling khan nin kan sia aro pui kan ti tak zet ani ti chuan hei tun tu ma hian organizing committee te helama scholarship town area kan dina chu music committee noya vek ani a ti chuan anni chuan chaktakin man la a kan bial tu pastor te scholarship venglai te diakon te le scholarship rank te kon bial pastor te anni in min tel pui thina min uap tata anni thuron na anni tan pui na zara tun din mun kan thleng theya kan lom tak zet zeta kan program po kan lotlinga tin he kan program ruam man dan kal phunga po hian a festival izir top zana tangkhan kan tana tin ni zan inrin ni zan thleng khan hun kan manga voina pathian ni revival program kan an mangle a ti chuan zai mi te kanin to khom na hian zai thiam entirna na hei district le general level la zai ngai mi alote biela train kan an thur chuaka chungta chu kan tilawang ti kan lau khop maya zai thiam tak tak lo in phumru talen nei tha tak tak za pui om lo tak tak kan lo tam khop maya chung chuan kan program ati lotling zoling kan ria tin chumi pela ma special item nei tu te po an chuan om an fak om kan tian za pui om lo len kan ria he kan music festival hi a lotling khatin kan ria kan lom tak zeta ti chun zom zel po hi kan cha khop mai ti la ka soi thei tong ni ro se ole ani chuan in music festival ba ka hian revival program in a zom le zela hei te hi a phuromi ti em chai ti em ti te kamin han shilela ni hei Pentecost ko ran ho hi chu music festival ani emo kan in to khom na hian tharau lam program hi kan da poimo a tharau lam thil hi atel lo chuan eng ma hi lo tling lo ang hian kan nga ya ani reng boka tharau rong bol na hi poimo bera tun tuma po hian thalai rualte in khom pui hi a sanin kan nei don lova district PYD in amaro chu he kan music festival den chen hian revival program tharawa in toy thana program hi aruaman telbokila kan ti a chu he voinia kanan mangmeka kan boruak pon nuama kan lotling le in kan sia thalai rualte tharawa hian kan tuya hala thalai rualte hian tharau rong boli kan chak bokani chunga ta na te chuan revival program hi kan ruwa manani ti lai te kha kan soitel ni sela thange ole alo mo me hun chatak min pe ka wangin kan lo me te pok alo me he lampang